Blanka, prim glavo. Že... Kako si? Je bilo že bolj. Je bilo boljš, kako te ime? Cene. Cene? Kaj te boli? Povej mi, kaj te boli. Imam se cel zaenkrat. Cel si? Predvsem noga pa roka. Ok, se ti? Včeraj zvečer je nazadnje jedel, zdaj tako imel sam kavo, pravi, da ga boli okrog nog. Ostale stvari je v redu, ve, da je danes sreda, se pravi zavesten pa. Cene, zdaj bo malo pokal. Ja. Ok, nič se ne bat. Če se ti bo zdelo, da kaj ne štima, nič hudega. Ovo je s huliganom pa je. Evo. Je reševalc safe, Okej. gleda not. Razpiralo na to stran, pa ti prav si škarje. Blanko, ko pride reševalc, primeš glavo, greš na razpiralo. Ja, oporenca mu moram dati gor. Imaš? Držim. Držim. Kako si rekel, da te ime? Cene. Cene. Odprla bom bundo. Odpela bundo, pa ti bo namestila vratno oporenco. Malo bo neprijetno, ampak Prejel zaščito. to pač moramo, v redu? Delali v pacijenta, da zaščito. Okej. Bomo kasneje z razpiralo. Čak, samo malo, ej. Čakaj. Počak. Čakaj. Samo toliko, da namesti vratno oporenco. Imaš mali vrat. Vse je zaščiten, razbij steklo. Izacija je. To je to. Imaš? Držiš? Držim. Grem. Okej. Razpiralo, da Daj. je ti si pripravil škarje. Je? Spust. Škarje, odmakni razpiralo, škarje, dej na Miha, predstavi. Čak. V redu? Neč se bati, ne bo nič narobe. Kar daj, reži. Zareže spodaj mi v obe stebriček. Ajde, v redu. Koliko je bila pa ura, če si ga pil? Približen. Ob 8. To je to. Pazi. Vrata, v redu. To je to. Glih. Da je cela štorstanga, viš. Vitenc odklopa akumulator, razpiralo, pride sem. Dobar, da šel na idele. Kaj s te strani pa zdaj? Zdaj bo šla streha stran. Gremo nazaj. Okej. Dajmo, ajde. Podiraj zid, drž tega, da ne zleze. Cene bo? Ja. Ste še kaj noga boli leva? Še kaj drugega? Ja, za pistje. Za pestje, ja. Bomo malo. Sam miga pa še? Kar povej. Na 3 gremo gor. Okej. 1, 2, 3. Stoj, še enkrat. Na 3 gremo gor. 1, 2, 3. Stoj, Nosila. Daš glavo, Miha? drž, Noga. drž, nosila dvigan. Jaz držim stegnonico. Ok, jaz držim. Pazi tam, da ne bo šel na volan. Prosti. Malo mislim nazaj bomo šli proti tebi, Miha. Ok, gremo, smo pripravljeni na 3. 1, 2, 3. Okej. Smo pripravljeni? Ja? Na 3 gremo ven prek zadnjega dela vozila. Na 3, 1, 2, 3. Počas. Počas. Počak. Prim. Stoj. Smo? Ja. 3, 1, 2, 3. To je počas. Si je okej, na ono stran rešilno.